Amen.
uNazaretha angazange ngimushe mhlambe usho ukufika uNazaretha ekhaya noma kanjani. Kodwa-ke ngizoqale ngikhulume ngokufika uNazaretha ekhaya. Ekhaya kahle kahle ngicabanga ukuthi ngeminyaka yawo 1983 kwakuye mabexoxa bathi kwakuye kufike iyoni sigcwala uround usonto kube inqaba, kodwa kwahamba yangena inhlansi yale nkonzo enkulu nazo zonke uNazaretha. Lokho uNazaretha bangena ngobaba omncane ngoba naye nje mechaza ukuthi kwayifikela nje ngelinye ilanga elusile, uthi mayelusile wabe selibona ethempeli eseyinkomeni. Melibona leli thempeli ahalele naye ukuthi ahamba ayongena lapha ngaphakathi, sawumfana nomncane uyisana. Uthi-ke mefika engena ethempelini ezokuhlabelela okumnandi. Ngaleso sikhathi-ke mechaza ukuthi kwawa abantu abadala bodwa, kahle kahle ngey'khathi zakudala abantu abasebancane babengavamisile ukuba sesontweni. Ezinye zezinto ekumele simbonge uShembe ngazo ngoba sihlangene lapha singabantwana nje. Kuqala kwangenzeki konke lokho. Wawuthola ukuthi abantu abangangathi kangaka babhizi bayalusa, abanye abaqale ngisho isikole. Uthi-ke mefika kwabamncane la ethempelini kusonto kuphuma, kumfikele futhi nangesonto elilandelayo ukuthi hayi ake ngiyolusela ngalanga khona ngizokwazi ukuthi ngalesikhathi sekungena le nkonzo le nami ngihambe ngiye khona. Kwenzeke kanjalo elokhu eqhubeka kwahamba kwagcina sekuyinto nje esegazini ukuthi makuyisabatha nje uzoyabolusela ngalapha ebese efika engena phakathi esempeleni, ngoba uthi meyichaza ukuthi nazi inkomo zayingamhluphi uma kukanjalo, zayivele nje zithothobala nje asonto kuze kuqede zingahluphanga. Uthe menza lento uyenza umkhulu ukhona, uzenzela umkhulu nje wayeyigoso lengoma. Uthe uqhubeka kanjalo wagcina esegcina isabatha khona ekhaya. Uthi makuyisabatha ngoba ukuthi mesho kwafika isikhathi sokuthi abafana abancane kube yibo kwasebelusa inkomo ngendlela ayesekhule ngayo. Ukuthi makuyisabatha mengayile esabatheni yena ahamba ayozidlalela lapha elaweni lakhe yedwa, abayeke babasumlilo ngala ahlale yena lapha elaweni lakhe. Wayenza lonto kwaze kwafika ekuthini abazali bakhe baqale manje basokole ukuthi njalo bona makuyisabatha ingane yabo iyahamba iyodlalela lapha lokho mayengayanga esabatheni, noma kuqala kuLwesihlanu uyahamba ifike ivalele yodwa lapha. Uthe kusenjalo wangena emanzini. Mengena emanzini nabazali baqala bashintsha manje, ngoba ngiyakhumbula umfundisi uGumede wakwayichaza le ndaba ukuthi
uma inkonzo noma zingawu-5 egcekeni kodwa kugcine kuphumelele leyo kuNazaretha inkonzo. Kodwa-ke mayechaza-ke uba umncane ngale ndaba ngoba thina sesingakazalwa ukuthi kwahamba baqala manje bashiya ngapha eZiyoni, baqala manje bathi ake siyobona ukuthi ingane-ke isisa khona. Nangempela bathi uma befika bezwa nemithetho yebandla bayibona le ndaba enkulu esayibonayo nomkhulu bethi abayibona. Ngoba insizwa yethu angqala futhi nazi semalini uzothola inkosi ikusebenza. ngiyayikhetha inkosi enhlasehlelo kaNazaretha. Ibabingelele nabangcwele. Bantwana benkosi usekhulumile kabanzi amakafusha kodwa kukabanzi umvulo wenkonzo. Amen. Kodwa uma abangcwele sizokhumbula ngalezi insuku njengoba seshilo okuyena osiphe inkonzo ukuthi asikhulumeni ngokufika kuNazaretha okufikayo kokuqala wendlela nokuhamba kwakhe ngoba kuyisikhumbuzo sakhe sizongena ngesonto ntambama. Amen. Bangcwele ngawuthi kule ngxenye esisuka kuyo ukuhlabelela njengoba besihlabelela kamnandi nje
uNkulunkulu wasekuphambeni esithando shembe. Amen. Uthi uma eqhubeka efundisa izifundiso zakhe esihlabelelweni samaNazaretha, uthi uNkulunkulu wasekuphambeni ushembe noma uNkulunkulu ayikho into emthokozisa njengokuthi ezwe abantwana bakhe abayingcwele behlabelela. Amen. Uthi uzabeke indlebe yakhe ukamukela intokozo yokuhlabelela kwamsabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo, abalihlolisisa ukuthi luphi na usuku lemiswa uNkulunkulu ngeqiniso lesabatha. Lelo ivesi lika 29 emthandazweni wesabatha. Uma sizobheka ke ukufika kwakhe umqalo wendlela, ngicabanga ukuthi insizwa zokuphetheka ngokuphela. Kodwa bangcwele impela okusempeleni lenkolo indala kakhulu eyokuNazaretha. Kodwa uma sifunda ngayo embhalweni noma eBhayibhelini isencwadini yembhalo 6 la khona evelayo sikhuluma ngayo eBhayibhelini ukuthi lenkolo yokuNazaretha iyinkolo yokungcwele ebiyinkolo yesifungo. Ngithi sinenhlanhla thina ama-Afrika, sinenhlanhla thina amaNazaretha. Ngoba kule nkolo ezweni lama-Israyeli noma abantwana bakwa-Israyeli babeyithatha njengesifungo sesikhashana, kwangayona inkolo ye-lifetime ayibonga Nkosi. Kwakuyinto esikhashana ukuthi uma umuntu kunjengokulinda nje ukuzila fast basho njalo abafundile. Kwakuyinto nje ukuthi umuntu uma efisa mhlawumbe ukucela ukuthize uNkulunkulu bese ezikhomitha ukuthi uzogcina isifungo sokuNazaretha. Le ncwadi ke iyachaza ukuthi yini okufuza ahlukane nayo, yini okufuza angayenzi, yini okufuza ayenze futhi. Uma ke uyifunda iyachaza ukuthi ufuneka ukuqala ahlukane notshwala. Kulesa sizwe beba abantu abakhonze kakhulu utshwala, ebephuza kakhulu ngoba ngisho kuyimicimbi siyathola ukuthi uKristu akwalibusisa iwayini labaningi baphuza abantu. Bekuwabantu nje abaphuzayo. Kodwa uma uNkulunkulu ethi umuntu akazahlukanise athathe isifungo sokuNazaretha, uNkulunkulu bemhlukanisa notshwala. Ayibonga Nkosi. Emhlukanise nokugunda ikhanda futhi uma ichaza le ncwadi. Amhlukanise nomvini na yonke nje into engamlungele umntwana kaNkulunkulu. Kodwa uShembe lento wafika wayenza yaba yi-lifetime, kwaba inkolo nje permanent. Amen. Uma ke sizobheka ngumntwana ke owakaZulu Sibonga. Ngike ngadlula einkonzweni ezimbalwana ukuze ngifike kuleli bandla. Angimdala ngincane kakhulu ngeminyaka, kodwa ngike ngahamba nje kwezinye inkonzo ngokulandela nami ngimncane. Amen. Kodwa uma ngifika kule nkonzo kukhona into eyodwa noma khona into eyomehluko kakhulu engafe ngayibona. Ngeke ngithi ngiyababongela abantu abazalelwe kule nkolo ngoba banenhlamba. Kodwa ngibuye ngithi futhi kungcono lenkolo yasekuphambeni uma uyibona kahle uma uzoyiqhathanisa ukuthi uma uyiqhathanisa nezinye inkolo njani. Kulezi ezinye inkolo uma ngifika khona bekuyeculo nje amagama esonto, ucule ngoJerusalem, ucule ngoKhanani amazwe esingaze siwabona. Kodwa uma sifika la ekhwameni noma uma ngifika la ekhwameni ngifika uShembe ubhalile isihlabelelo ukuthi sika 34 esithi kwafika
wathi yebo ngiyabonga abantu abaphosile amen uthi ngafika kuyinkonzo yokuqala le kwebengizazi ukuthi ikhulume ngezwe esikhulu ingalifeyi ngoJerusalem kuphela kodwa ikhulume ngalelizwe esikhulu ukuthi nawe kuphakama maqhuma sohlanga usiye umncinyana yawunkosi uma siqhubeka silandela imfundiso zakhe uShembe bayibethi abanye ungumprofeti kodwa ke uma uqhubeka ufunda ngikuthiwa vele ayikho i-answer wrong uma umuntu ekwazi ukuyijustify yamukelekile awukwazi ukuphikisa umuntu uma wena ungenakho ukusho kodwa mina ngiboni kanjalo ngiboni kanjalo ngathi umprofeti inkinga loNkulunkulu esimkhonza uyinkinga ngoba wona ama characteristics sokuba umprofeti wayenawo ngoba uthe efike ezweni langakithi ngale ngaphesha kothukela wafika wakhomba lapha ongoye University of Zululand wathi la kwakhiwa ihholo ubheka uZulu wathi kuhamba hamba ube nesikhungo semfundo yasiyaqhamuka University of Zululand ngobonga wafika kwamjadu esuku ngo-12 ikhehla lakhona liphumelele ukwenza umthandazo ka-12 lanqabana nobabamkhulu kodwa umthetho wakhe nesekuphakameni ukuze abakhombise ukuthi uNkulunkulu manje ngiyakukhombisa ukuthi ngoyolinye side kukhona khona ukuthi ngathi umprofeti kodwa konke yodwa ke noma khona izinto eziningi ezenza mina ngingamkhontheli njengomprofeti uthi uyabonga kakhulu kumjadu ngoba usasigcinile isivumelwano sikaNkulunkulu athi njalo ngo-12 kophuma phandle ahlabelele isihlabelelo sika-131 engayenze isihlabeleleke noma kodwa uthi ke into eyinqaba ke kuloku ukukhuluma yena umthetho wakhe wayesekuphakameni kodwa ebeka umjado uthi ke abantu abami bengizaba umbona kodwa ke ngizonenzela isampule ekuseni kwasuka isitimela ekuphakameni ngithi waphathisa umkhokheli ayincwadi yena esuke ekuphakameni kuShembe kanti ma uzobuka kahle kulesa sikhathi sakudala ngicabanga ukuthi ukutravela nje endaweni engangokusuka ekuphakameni le ePortland Fort la uShembe ayekhona cishe kwakuluthatha usuku nangaphezulu kodwa uShembe ekade engo-12 le kwamjadu wathumela incwadi kwathi ngesitimela ekuseni wafika naye umkhokheli kubo kwamjadu kodwa yena uShembe kade ekwamjadu ayibonga Nkosi manje uyabona ukuthi emlandweni ekuyonke nje akekho umprofeti owakwaba njalo ayibonga Nkosi kodwa ke ngisashila ukuthi uNkulunkulu asekuphameni uma sikule nkonzo ukuhlabelela kungenye yezinto ayithanda kakhulu abantwana bakhe babona nje behlabelela ngiyocela nje sengizohlala phansi sibambe lapha u241 amen ngiyabo ngathi wami bami
verse yokugcina engizoyihlabela eyesibili bese ngihlala phansi. Bantwana benkosi, uShembe uthe mayifika ubabamkhulu ikakhulukazi wakufundisa kakhulu. Iyona Nkosi yahlala nabantu yabafundisa kakhulu. Uyabafundisa abantwana bakho mayibhala emthandazweni la ukuthi ebafundisa nje ukuthi i-subsistence farming le abayipromoter ku-agriculture ukuthi ibalulekile uze ukhuluma nabafundisi ukuthi ngisho uma umfundisi uqobo akufuneki udependele kubantu ebese uthemba ukuthi isalary yakhe izongena umnikele abantu ukuthi noma umfundisi usifundise wena ukukhuthala kuqala zabantu babonele ukuthi uNkulunkulu wathi akusetsheke. Wayigcizelela kakhulu ke leyo ukuthi abantu abasebenze uzobafanisa nesinye isilwane nje emthandazo lokuvuka esingathanda ukusebenza sithanda ukudla kodwa kuphela. Uyakhuluma ke uNkulunkulu asemfameni kakhulu uyakhuluma nangenhlaliswano nje ekahle emphakathini. Uyabafundisa abantu ukuthi wonke amaNazaretha abe munye. uShembe nje kahle hle wayefundisa umthetho wakhe uMandibheka obamkhulu wena ufanele
ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. MaNazaretha siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga umusa ongaka ukuthi singabantwana esibisheni bethu. Sisesibisheni bethu uMaNazaretha ebese uNkulunkulu eyasihlanganisa singabantwana. Sikhulume ngendaba yasezulwini ayibonga inkosi. Kuyinto enkulu kakhulu efanele siyibonge ngezikhathi zonke ukuthi singabantwana siyakwazi ukuthi sihlale phansi sibonisane ngendaba yasezulwini la iphutshwa khona inkosi kaNkulunkulu behlangene nathi singasho ukuthi asikho sisilese ekhambeni kodwa siyakhumbula ukuthi namhlanje sesikumbuzweni ayibonga inkosi. Alukho ulinye olukhulunywa namhlanje ngaphandle kokuthi uShembe wafika wafika waletha uNazaretha obuhle kangaka. Ayikho into ekhulunywa namhlanje ngaphandle kwemisebenzi eyalethwa uBombela esitimela samaMpondo. Okuyimisebenzi namhlanje esisaphila ngayo okusawubufakazi namhlanje esithi masifika kubona sibone ukuthi sihamba noNkulunkulu ayibonga inkosi. Angazi-ke nami ngizokhuluma ngithini angicabanga ngubani omncane nje kuthiwa kakhulume ngoBombela. Into enkulu kakhulu uMaNazaretha angazi ngizokwenza njani kodwa nami ngizokhuluma ngenyaye ngikuzwe esakhuliswa ngabo satshelwa kwathiwa wakwafika uBombela wenza lokhu futhi uBombela washo lokhu nalokhu ngoba uMaNazaretha kubalekile uma sifuna lo mlando simthole ukuthi wayethini uBombela wayenzani kodwa futhi bese siyathola ukuthi zayithini iziluleko zakhe ngoba wakhuluma enziwa wangithinta ngolesihlanu odlule wathi asingakhohlwa singalokhu sisho ukuthi uBombela wenza lokhu nalokhu kodwa singakhohlwa ukuthi uBombela wathi lokhu asikwenzeni lokhu singakwenzi ngenye imini kuthiwa besemzini wasephakameni kuthiwa behlabelela kwabamnandi kuthiwa kwahlatshelelwa nje kozwakala ukuthi ayi cha lokuhlabela ngathi kunomunye namhlanje kwahlatshelwa kuthiwa safika ekugcineni ihlabelo la kuthulwa khona kuthiwa yayisithula indaba mhlazi kaMeyisa ayisibuka phesheya yathi niyayibona le mizi emibili loya imizi emibili yana eyakhelene kuloya muzi loyana bayakholwa kuloya muzi abakholwa kuthiwa kade ihlatshelwa lehlabelo sithi siyophambana nabo sebekhishwe emazulwini siyophambana nabo singena emazulwini bona sebekhishwe ayibonga inkosi. So yathi loya muzi naloya muzi loyana bayakholwa kanti kuloyana abakholwa izingane zakhona seyiqomene ngaleyo ndlela sebekhishiwe emazulwini. So kwakusho uBombela indamhlazi kaMeyisa uNtakanhliziyo lo esihlangene ngaye namhlanje sikhumbula yena. Sayikhumbula imisebenzi yakhe bese sayikhumbula futhi nezifundiso zakhe ngoba namhlanje obaba bangamadoda ngemisebenzi nangezimfundiso kaBombela ayibonga inkosi. Omunye umama uyakhuluma lapha uthi ngaye ngabona isimanga ngicathi kwakwenzeka ethempelini eliseMelmoto uyalazi umenziwa ezulwini ithempeli. Wayedlula lo mama uthi wayedlula wafike wama ebuka lamaNazaretha ekholwa la ekhonzela khona ethempelini. Uthi wayibuka lento ayibuka wangazi usikwenzakalani wangazi ukuthi engayichaza 18 le ndaba ngoba uthi basebembuza bathi mama kanti yini la wawuboneni ngoba usuthuke kangaka uzuyayisaba ukungena kule ndawo ngoba inabanye abantu. Uthi ngathi ngidlula ngelinye ilanga nanibambe inkonzo kanjena wayekhona wayiguqile eshumayela eninika amazwi. Uthi kodwa engakubuza ngathi lo muntu engahlali phansi yena ukhulume lo seceleni kwakhe ngoba kuyabona ukuthi lo akazi lutho lo seceleni kwakhe ukwazi kakhulu lokho emtshela so wayemtshela ngawo wonke amasayini ebese lo uyakhuluma etshela ibandla lonke so wayesemtshela ekhuluma etshela ibandla lonke kube uhamelo ingcwele kube mnandi uMaNazaretha uthi wasefika isikhathi la khona lo muntu wayeseceleni wasefika khona iqhubha wayesekhombisa ukuthi ayicha akusekho khona uthi la khona athi khona inkosi busise nekuzwini. Uthi wasebunyamalala kwakhe lo muntu lona manje namaNazaretha ngizocela amaNazaretha ukuthi uNkulunkulu kunabantu abathumelayo emazulwini uma sesifuqe kanjena ukuthi bakhulume nani mina angithunywa ngezulwini ngihlala nani emhlabeni ngiyacela uShembe asebenzise lo muntu noma kwakuyena uqobo lwakhe ebeseduze nami ngikhulume izindaba zakhe izindaba zesikhumbuzo zikaShembe izindaba ezinkulu ngaka amen. Thiwa uMaNazaretha ngelinye ilanga yake yenzeka indaba enkulu uBombela wayese endaweni ngiyayikhohlwa indawo kodwa indawo engasemaMpondweni
uBombela ehambeni nabantwana bakhe behleli ehlathini so babehleli kubhlungu kunzima babembona uBombela ukuthi hey uyakhala nsuku zonke babethi noma bemlethela ukudla inceku yenkosi ebese yakuthatha ukudla ikubusise ebese yakuthatha ichitha phansi okuncane ebese kuuma idla kwabahlupa lokho ukuthi kwenziwa yini ukuthi inceku yenkosi basiyilethela ukudla iqale ichithe phansi ebese kuuma ukudla yabahlupa lento baze baqunga isibindi bathi baba sethela ukubuza lesenzo ohlezi ukusenza lokusafika kule ndawo njalo mawudla uqala ukuchithe phansi ukudla ngaphambi kokuba ukudle uzathi hayi cha abantwana bami ngithethe icala le ndawo lena oshembe mazulini bayifuna bathi kumele kube indawo yamaNazaretha bale ndawo indawo yamaNazaretha kodwa manje ibhunu ngithi mangiyokhulumisana nayo lithi lona lithengisana nekafula lithi lona nje kanihwebelani nekafula ngakho akukho okuzokwenzeka ukuthi eliplaza kube lamaNazaretha manje ngidliwa yileyo ndaba ingakho ngihlezi ngithethe icala kanjena ekseni ngidla noma ebusuku sengiyolala mangidla ngithetha leli icala amaNazaretha ibonga inkosi ushembe ehluphela thina ukuthi namhlanje sihlale njengoba sihleli umnandi kanjena khona i-econ khona ama-lights khona zonke izinto naye necamera kuhle nje kunjeya ushembe ehluphela thina ibonga inkosi so sahamba isikhathi wayesethi ushembe hayi cha amaNazaretha shule libhuni ngempela ngelinginikeze sengiyahamba-ke mina sengiyokhuluma noyihlo babo ngoba lona alizwa base behamba kuthiwa babuyela ephakameni so mabefika ephakameni laselihlupheka ibhuni lalisele lapha lathalidayiselani nekafula eyi kwasekufika o-Abraham bakubo kwasekufika obani nobani bakubo okhokho babo behlupha ngephupho bethi yeyi wena lo muntu okuyitshetha umuntu akuyena umuntu uNkulunkulu qobo lwakhe ibonga inkosi manje silandele indaba enjalo sokhuluma futhi izinto enjalo ukuthi ushembe lo uNkulunkulu amen wachaza noZulu ngesonto elidlule wayengena ngesonto elidlule hayi uzozo ngoba ikhona ikamera zakhuluma insizwa wathi ushembe lo bambiza ngumprofeti kodwa hayi yena umprofeti manje silandele uNkulunkulu njalo lahlupheka ibhunu layihlupha le ndaba ukuthi njalo ufika okhokho babo bethi yini wena ungamdayiselanga lo umuntu wayifikile ngoba akuyena umuntu lo uNkulunkulu into esizokwenza sokukhulana manje ngoba usikhiphe emazulwini into ezokwenzeka mfuna uzongitholela umuntu bese uyamdayisela amen hambisane lezindaba ngoba indawo yakhe lena kakade swala hamba ibhunu lababuza lathi ukhona umuntu obehlala lapha ehlathini enza imvunge emnandi ekseni nasemini yokuhlabelela uphi kwathiwa akasekho usasekuphakameni entabeni zangakubo kwathiwa ngifunelena abantu abamaziyo bamthola labafake emotweni bahamba bathi babefike ephakameni akasatholi uBombela bathiwa akasekho ufike wadlula waya ngale bahamba laze lamthola ibhunu la lafika khona lathi inkosi yamakhosi laselim-addressa kanjalo lingasaboni ikafula laselithi uNkulunkulu ngizokudayisela leli plaza ngoba uthe uyalifuna kakade wakuyindawo yakhe ayibonga inkosi lelo plaza nje sikhuluma ngalo kuyiplaza lamaNazaretha ngiyayikhohlwa indawo kodwa la kwakhulela khona inkosi yakabiyela eyayikhula khona nenkosi uThingo lamakhosazane amen iseNazaretha ayibonga inkosi maNazaretha ziningi indaba ngenye imini futhi kuthiwa uBombela ikhombisa ubukhulu bakhe so
laselibhokile niyayazi-ke le indaba nje futhi edumile kuthiwa laselibhokile ulwandle eThekwini base bebona ukuthi cha sesibonile umhlaba base bethumele igijimi bethi gijimani niyombiza ngoba nisake sambona ngelinye ilanga ebabhabhadisa olwandle thubombe lwathi mababhabhadisa olwandle wayefika emfaka umuntu ebese phamisa isandla manje eyiphakamele hayi ukuthi ayimthathe embhunyele ngayo bonkosi ngoba uNkulunkulu okhuluma nazo zonke izinto ezisemhlabeni kuthiwa wathi gijimani niyombiza kuthiwa zathi iphuma igijimi wabe qhamuka ngaleyo bombele kodwa zona futhi mase ibika indaba yazo sithi simficile ngalena wayefika ethi seniwenzeni umhlaba base abawazanga ukuphendula wathi seniwenzeni umhlaba kuthiwa abawazanga ukuphendula wayesethi kulungile hambani ngizonifica ngoba bethena bephuma nje esithela yena uBombela wayebeseqhamuka wayesefika olwandle wathi buyele emumva la sakubeka khona nobaba ngoba mhla sikudala sakubeka sathi uyogcina lapha ilala buyela khona ulwandle khona abelungu base bathi Shembe is pointing the sea back to his place ila khona kwaqhamuka khona lo mgwaqo ukuthi isepoint namhlanje sebengcolisa sesebenza ngathi uthi abazi ukwenzeka indaba enkulu sekudayisa umzimba lapha kodwa uma ukhuluma ngaleyo ndaba ukosho ukuthi indaba leyo eyavela ngoShembe kwathi Shembe was pointing the sea back to his place ilapho na kwathi wasekuyise point ayibonkosi bosibusise lekuzulu kuthiwa sikhulume ngoBombela angazi ukuqinisile mawuthi insizwa zoBombela azi imisho njalo imandate uThayi uThayi ubenzela nje bantwana benkosi kuthiwa sikhulume ngoBombela uma kuthiwa sikhuluma ngoBombela kuyaye kuvuke kube mningi ngoba umnikazi webandla umsunguli futhi walo ngesonto edlule nangesikhumbuzo ziningi kakhulu izinto ezikhulunyiwe nasesikhunjuzeni futhi ziningi kakhulu izinto ezikhulunyiwe
Kodwa kunezinto engizithandile abanye bethu lana angazi-ke abanye bethu vela bayi nasemasontweni nasegumuzweni abayi. Mhlawumbe okunye ngingaqale nje ngicacise kuqala ngaphambi ngingena endaweni kaBombela ukuthi iNathesa iyenza nje imithandazo kuphela kodwa bese ngakavumeleki ukuthi senze isabatha. Ngakho ayikho indlela ukuthi silande isabatha sililethela abantu. Abantu abahambe beye emasontweni abahambe beye esabatheni ngesabatha. Ayibonge Nkosi. Amen. Abantu abahambe ngesabatha beye emasabatheni. Mhlawumbe ngizoke ngikhulume nje ngento ngoba enye into kakhulukazi ngoBombela kulasithinanje ngoba sesize sabona umbombo kaThisha. Ifundiso kakhulu zaBombela uBombela wafundisa wathini. Ebese sibuza ukuthi ngabe sisekhona yini. Ngakhuluma lana ngolesihlanu ngakhuluma ngendaba kaBombela ukuthi uBombela ngakhuluma ngendaba yokundiza kwakhe khona umuntu namanje ukuthi makuthiwa kuthi uShembe wandiza ebese evukelwa amaphaphu evukelwe iBP na high efuna ukushaya abantu engabe umuntu engage kwi-intellectual level ukuthi uma uthi uShembe wandiza asiqale lapha le umuntu uShembe wandiza ngoba umshazi uyikhuluma kakhulu lento eqhuba lapho bengiqale khona ngolesihlanu nomunye umama ekhuluma lo ndaba ngoba umshazi uthenakela ukuthi sihlutho ukuthi la esontweni sine-ANC kakhulu ukuthi akekho namhlanje thenkinga esihluphayo la esontweni ukuthi sine-ANC kakhulu waseyichaza-ke lento abantu bahlele ngoba abantu umuzo okhuluma sengathi uyadlala abaye bengakunaki waseyichaza umshazi lento ukuthi umuntu owabhala ephepheni ukuthi ubabamkhulu wandiza uJohn Dube weqembu leli abantu abaningi abalikhozayo-ke abalivotelayo. Inkinga enkulu la esontweni abantu even i-argument yakhona umuyizwa bethi uJohn Dube akakushongo lokho kodwa ubabilanga wakubeka kwathatha ukuthi leyo ndoda yafika yathi ku uma-ke eseyikhuluma ngathi umshazi lento uyibeka njengowesigaba zayo kodwa khona la engifuna ukuthi abantu lesikwazi ukuba-engage khona uma bethi uShembe wandiza. Uma bethi uShembe wandiza ehlakazi bese bethi izinja thina asizifuyi ngoba zadla ikhanda likabamkhulu noma zadla uShembe. Umbuzo khona ukuthi okokuqala engangithena siqale khona ukuthi ubabamkhulu wazi wahlabela ingoma wathi ngiyahamba ngikhathele ngiyahamba ngiyalelo lizwe lokwenaba. Wathi waqhubeka lokho ihlalelo leso sakhe akahlabela ngithatha ngathi ngiyahamba ngikhathele ngiyakulelo lizwe lokonama wazi wathi izidandana zibonwa khona abafelokazi akabonwa khona wathi siyohlala nobongeka kulelo zwe lokwenaba. Ihlalelo 218 uthi bengade ngikhathazekile abantu amanga uthi kodwa sengibuya khona kwelizayo uthi sivela thina kwelizayo siyibonile inkosi yethu uthi ke imbali ngenhlobo zayo kayithathi kayikhanye ngaphekwe inkosi yenu maNazaretha. Bese sibuya lana-ke inhlakazi amaNazaretha selakwathi inhlobo aya ngoJanuwari ubamkhulu wakhuthama ngoMeyi 2 umuntu ezothi uShembe wandiza inhlakazi wadliwa izingane wayendiza ngoba wakhothama wathatha wasethathwa wasiwe kuPhakameni wafika watshalwa khona. Asikho isidingo lapho ukuthi ebese sikwazi futhi nokuthi sivikeleke inkolo yethu. Kodwa khona lana engithanda ukuya khona engafika ngayixoxa ngathi ubabamkhulu wathi bantu abami kade lindile September uthi ubabamkhulu uthi bengade ngilindile uthi bengilinde ngifuna ukubuza kongithumileyo ukuthi uma ngihamba lokuNazaretha kusala kube njani. Uthi ke ubabamkhulu
bantu abami umoya wami uyajabula zinqamile namhlanje ngophe bezibupha umoya wami madilo kwenamba wozalo uyajabula umoya wami uthi ngoba namhlanje ingikhombisile inkosi yathi namhlanje khona abantwana abangenayo imvunulo wathi khona omama abangenayo imvunulo khona obaba abangenayo imvunulo wathi kodwa kusasa mana ngizothi mase ngihambile ebese bonke bese benawo futhi nobe senibaningi kodwa ingozi ekhona ubaba omkhulu ngalenda uthiwa ngelinye ilanga inkosi sekuphamela eMpumalanga Sport eseqhubeka lapho eqhubeka khona indaba kabamkhulu mina ke ukuyizwa kwami lendaba ngayizwa umuntu wayexoxa ehlembezela wathi inkosi yake yakhuluma kuthiwa yayithi mayikhuluma ngobamkhulu ikhuluma izifikele zinyembezi bathi yathi mayikhuluma inkosi ikhuluma ngobamkhulu ngokuhlupheka kwakho inkosi ilanga yasekuphuma yakhala Owayengicoxela-ke ngo-2009 wathi inkosi yaphuma yakhala baze baqala bona ukuyibona inkosi ilanga kungoLwesine kodwa babekhona kuthiwa uthi umfundisi mangakusumnqayi nomadlali phakathi kwabo bobabili uthi yathi mayiphuma yakhala bayifikisa endlini yesonto inkosi ilanga ikhala ukuyabona ukuthi mayekhala eshonelwe ekhala ezobe nesibibithwana bathi kuma ikhala inkosi bayabuza ukuthi inkosi wenze njani na sebesaba nabathi inkosi yathi bantu abami yebo baba wathi noba nemvunulo ibe nakho konke noba senigida noba senibaningi akekho umuntu obeseswela wathi nje kuthiwa yabala konke kuhle khona yathi kodwa abantu abami into engifikisela ngenyembezi ukuthi noshini selibaningi ninjalo uthi ngibona izangoma ekuphakameni uthi ngibona abafunda amakhanda ekuphakameni uthi ngibona abadlileyo ekuphakameni uthi ngibona imithi ekuphakameni uthena kumshazi mase yisho lento wasekukhuluma ngehlabelo esithi izinkulungwane zimi lapha izinkulungwane lezigidi zimi lapha zihlulwa izwi lakho usathi-ke mayese esikhuluma ngokwemfundo ukuthi umcabango omkhulu inkulungwane ngicabanga ukuthi yini 1000 izigidini imiliyoni asibuye lapha ngesikhathi sakubamkhulu uma kushiwo ibandla lale ngama-1000 siqale ukuthi thina sibe zigidi sesisebuhlweni yayizwa lona siqale ukuthi sibe zigidi thina sesisebuhleni umbuzo-ke okhona uthi lezi inkulungwane ngezigidi ezimi lapha ezehlulwa yizwi likababamkhulu yiziphi ibala ubabamkhulu elishiya lali nama-1000 liqala ukuba zigidi ebuhleni umbuzo khona uthi lezi inkulungwane izigidi-ke manje lezi kuthiwa ezime esigodini sosizi ezehlulwa yizwi likashele zivuka akusithina kodwa uthini yena ukuthi ngibona izangoma njengamanje izangoma ebuhleni zibhadatiswa usuku nosuku zibhadatiswa nomhlangano kodwa angazi noma ngeke ngibone ebuhleni ngangabona omunye edayisa amaqanda kafishi ethi awokwenzani ethi umkhumisa ukukhumisa ukhumisini imbuzi neenkukhu zekuzalele kodwa into engiyaziyo mina inkosi ilanga ngasemkhayideni kukhona umama ngasikhohle isibongo sakhe lo mama wenza nje kwakufika indoda kuyena ithi la kwafika umunye umama kuyena azocela ukubuza kulo mama uthi kulo mama uyinazareth lo mama ubuza lona ngesini Nazareth ubuza kulo Nazareth masibana nami ngicela ungiphe umuthi lona indoda yakho ekupha wona njalo lona wenza uthando indoda yakho afike lo mama ayitshele lo mama ongakhula ukuthi cha mina ukumuthi engumsebenzisayo Nazareth umuthi ayusebenzisa aloke buya lo mama uzocela lo muthi wase lo mama ethatha ilahle ngathi wagaya ilahle wasithatha uvaseline navaseline wawunakhuza wenze sengazathi yini yabona wakuxuba mase kumnyama semavaseline wasemlayela ukuthi leli lahle bolenza nje kwathi uyisabathi inkosi ngiyambiza lo mama
Ezokuzakala kuthiwa kubiza uMasimanibani. Abantu babengabaningi ngaleso sikhathi wawubizwa nje. Mayibiza inkosi uthi uMasimanibani wenze njani? Uthi uMasimanibani ngengize akuze ukuthi umnike uMasimanibani. Abese yasho baba bese kuphela iminyaka nezinyanga ezomcela umuthi okwenza ukuthi indoda yami ngithanda. Ibisithi inkosi wenze njani? Ebese ethi uMasimanibani ebese esho ukuthi ngenze njengenza ibisithi inkosi wonile ngoba umuntu wathi njengamanje lo muntu ithemba lakhe ngeke lisaba kuThixo selizoba kulo wakho ukuthi and futhi lela lahle ezomsebenzela ngoba wena umnike wathi lo umuthi. Abantu kuphuma isibusiso ke kuhleli sithi lithi angazi igeneration yemithi izophela nini esontweni. Igeneration yabantu abaphatha izibhamu izophela nini esontweni. Ngoba uShembe wathi isibhamu singayiphathi. Umqabelo. Umshado kwakhuluma last week ekhuluma ngomunye ubaba odayisa insango lo baba bese encoma nangakhulu baba semtshezi. Khona ubaba semtshezi owathi yena wathi wabona abantu beqhamuka ebridge. Uthi belapho ngaphesheya bezohlangana ebridge ibridge lizansi. Uthi uThenethi wangabe sababona. Uthi baqhamuka bamatheke uma bengatheke ukuthi ngakhipha isibhamu. Uthi angisho ukuthi ngithini hlasi kodwa ngalesi sibhamu sangisindisa. Ubani umpheza phakathi kwaShembe nalesi sibhamu na? Angisho ukuthi ngithini ngaqhumisa isibhamu babaleka. uShembe wathi ibhamu singayiphathi. Ngakho uManazaretha kuningi ufanele sifunde ngalokhu kuNazaretha ngoba uShembe wasifundisa njengamanje sizosukunywa impela sikhulume sithi uShembe wenza ukuthi. Kodwa umbuzo wami ukhona njengamanje ukuthi ezifundiseni zakhe siyazenza yini? Uma uShembe sibaningi izinkulumo vele uShembe uNkulunkulu wethu abantu bahlawule esihlawulelo nje bekuningi umunye okhona uShembe uningi esixoxa ngaye sithi umkhululi. Nalento lena abathi umprofeti uShembe uma sithi umprofeti siyasho nje khona kodwa umbuzo khona lihlala ngehlelo masithi ufikile abakhuluma ngaba abaprofeti ubani kanti futhi ufikile abakhuluma ngaba abaprofeti ubani namanje nathesa ngoba mhlawumbe thina sizophuma sihamba kodwa nathi into engifisayo ukuthi kwabazosala la kwaSociation ake sifundeni ngalokhu uNazaretha njengamanje kunabantu abagraduate ngama-PhD overseas bariseshe ngokuNazaretha babhala ngakho uma uthi uyabuka akuhlathi ukufa akumanga into abayibhala ngoShembe basiqhathanisa nezRCC thina sithathe ngisho izRCC iyathathwa ngenaphuzane zakhona basiqhathanisa but ideologically zifana nezRCC. izRCC ngamaKristu izRCC isakholela yonke into ekholwa ngamaKristu. Ngesabathe lidlule ngikhulumile ngathi thina uShembe usifundisa ukuthi uNkulunkulu utholakala kuzo zonke izizwe nase-Afrika uNkulunkulu uyatholakala. Mawuzofunda ihlabelelo 8 sibukele ihlabelelo 8 ukuthi ukuzala kaJesu uShembe indawo yokuzala uJesu uthathe wayibekaphi. Ide nabantu abakhuluma ngayo ngoba enye into uma ukhuluma ngalo Jesu okhuluma ngaye uvesela kubesekala ukuthi uJesu ufike ufe bese kuyima uhamba eJerusalema ebese kuyima uhamba eKenani uhambe zonke izinto kanti iKenani akusemhlabeni. Ukhona ngifundela lapho mangithi uShembe izinto zonke uyithathe wazibeka la ukuzala kaJesu masithi Jerusalema
Inkosi kuyisisusa Sithi sakho. inkosi kuyisisusa sakho. Ukwakhiwa komuzi Ukwakha wasekhaya. komuzi waseDani. Namhla sesiyabonga. Namhla sesiyakubonga Sesiyabonga esweni bakho. ebusweni bakho. Nawe Bethlehem. Ngizwa-ke lana ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu usifundisa ukuthi uNkulunkulu ingathi izinto ezazenzeka kaJuda nemizi yakwaJuda yokungcwele okwakuzalela khona abaprofeti noma abavela ezulwini uNkulunkulu uyithathe wayiletha la. Nawe Bethlehem Nawe Juda. Bethlehem Juda Muzi omncinyane. umuzi omncinyane Bongake kanye nathi. bongayo kanye nathi. Ngokwakhiwa kwawo. Yini kuthiwa yini ekhandwa ngangenhla yini? Intanga. Intando. Kuzothiwa-ke manje bonga ngokukhandwa kwakho. Bani? Bethlehem. Ngiyabonga. Idini le kwazi ukuthi enakuza nenesa idini entabeni lapho kuthiwa idini uAdamu wadla khona nakuza. Inkosi langa yasikhomba leso sihlahla yathi nasi isihlahla esadla uAdamu. Yathi sebehambile izwe lonke basifuna ukuthi babengase besibone umhlaba ngawubhubhisa. Manje kungani singakhona ukushem vele ezulwini? Okusele njengamanje ukuthi njengoba ihlabelelo u181 iverse 3 lithi ukholo lwethu lomaphi na nethemba lethu lomaphi na nothando lwethu lomaphi na. Yilokho kumele sibuke namantikazi lezo zinto zethu zizawumaphi na ebese sibuke ukuthi lolu ukholo lwethu ngoba bafowethu kufanele sikhule ngenkolo afuna uqamba ngani ngenkolo kufanele sikhule futhi ne-information esinayo kufanele sinikezane yona. Yathi sikhuluma kuyo information esinayo icela sinikezane yona ngezake siyi-1 information uma ungayibhalile phansi uyayiluza. Uma ungenayo i-document noma i-PDF noma yini uyayiluza information. Ngakho asishare information sinikezane yona sikhulisane ngakho konke ukugida uhlabelela izindaba zaShem ake sifundisane zona. Amen. Makhosazane Shembe niyazi ukukhuluma wathini ngani hlasuthi niyazi Shembe ukukhuluma wathini ngani angeke sidwele kakhulu lokho. Kodwa lokho umuntu nomuntu akaphumelana ezibuzo ukuthi lokho nakhumbula uWest wathini silapho wasuke wakhuluma ngeparabole ayiqeda nya wasekuza ethi babamkhulu wabuza wathi nina-ke intsha encane esephakameni yiphi incwadi niyibhala uNkulunkulu uma ngabe ubhala incwadi ubhalela intombi. Njengamanje-ke iy'ncwadi ayisabhala sesiyakuthekisana njengamanje. Uthi-ke yiphi incwadi oyibhala uNkulunkulu nxa ubhala incwadi uyibhalela intombi yasephakameni. Wasinikeza-ke uShembe ukuthi sihamba kanjani ngalezo zinto. Ziningi izinto okufanele sifundisane ngazo ngaphambi kokuba kuze kufike ibandla lonakala ngoba bakhona abantu baningi basuke yiyona bafuna basifundisa izinto zabo. Namakwaya basifundisa wona akusiwona esifundiswa inkosi inyanga yezulu. Nokuhlabelela lokho kukhona usuthola umuntu asuke ehlabelele nje enye into. Asifundisane bafowethu inkosi kuselizwini.
enkosini ngiyakholisa ukubimba ihlaba likaShembe. Ngihlangene ngendaba enkulu, indaba kaShembe. Indaba yenkosi eyahlupheka kakhulu. Uthi umenziwa mangabe ekhuluma le nkosi lena yakhuluma ngezigidi nezinkulungwane. Yathi ziyakhala ishawa baba omkhulu ngamatshe. Uthi ke ubaba omkhulu uma ngabe eqhubeka nendaba yakhe uthi bantu abami namhlanje umakoti uyaba. Uthi uma ngabe umakoti eba umuntu ophingayo akaphinge kakhulu. Utholana nabelunga lale nabo kakhulu. Owenza yonke inhlobo yesono noma wenza yonke into ephambene noShembe akayenzi kakhulu ngoba akanayo inkethelelo, akazi ukubona lowo muntu uShembe asithembisa wona athi ukhazimula phezulu ilanga leminyaka. Shuthi-ke izikhonzi ezinhle enkosini sihlalelwe inselelo enkulu ukuthi singaphambuki kuShembe ngoba uShembe uma kuze emthethweni wakhe akanawo umusa. Uthi uma usenza leso sono usenze kakhulu ngoba ayizi kuba khona inkethelelo yaso. Uyongena ejele, uyongena esihogweni uma ukuthi ufanele ungena esihogweni. Amen. Sikhonze ezinhle enkosini ke le nkosi angazi ukuthi ngingakhuluma ngithini ngoba yehlela lapha ezweni lakithi ezintabeni zaseNandi. Inkanyezi yathi uma ngabe ifika yaseyifikela ezintabeni zakithi lapha noHlanga. Yafike yawela khona ngaphesheya kwasekuphakameni ngemuva kwaseBhekuzulu. Lapha yamawuthi ngaseyindaweni okuthiwa kwaMsathana. Zonke lezo ndawo lezo inkanyezi yafike yawela lapho. Bathi mangabe sebefika belungu bethi bazobheka ukuthi inkanyezi ngabiwele kuphi. Uthi omunye ubaba omkhulu wabiza izingane ezincane wasethozani lapho abantu abami wasethi akwakhiwe isiqhobo lesifakwa izingane uma ngabe izigidi esiqoshini esipofu. Wayesethi abayiqoke lezo iqhobo. Bathi mangabe befika belungu bebuza inkanyezi wasethi uShembe inkanyezi anoyikhomba kulezi izingane. Wathi ngoba wathi uma ngabe inkanyezi beyilandelela izazi zayilandela zazafike zayithola lapha yawela khona zafike zambulala lowo muntu. Uthi kanjalo noShembe uthiwa akazange wayifihla wafike semdala. Uthi ngabe lezo zazi lezo zambulala uShembe sangabona ubuhle obukhulu kangaka esihlangene ngapha namhlanje. uShembe ke bantwana benkosi kwakuyisimangaliso kakhulu. Uthi ukhabazela ekhuluma ngomgaqo lo wasePoint. Bathi abelungu mangabe sebefikile kwaku1918 befikile abelungu bezobika enkosini ukuthi cha sewulwandle selingene ngaphakathi lamboza amaflat lapha ePoint. Inkosi abelungu babehamba ngeyithubuko babehamba bebabili ngeyithuthuthu kwabantu besifazane bafike bayibikele inkosi befuna ukuyithatha inkosi bagibele naye esithuthuthini sabo bahambe naye bayeThekwini. Yayisithi inkosi hambani bantu abami nomfica phambili kusho baba mkhulu. Wayesethatha ihashi lakho baba mkhulu waligibela wasehamba wathi into eyadida kabelungu ukuthi babehamba ngeyithuthuthu kodwa uShembe wafika kuqala olwandle bona bengakafiki behamba ngeyithuthuthu ehamba ngehashi lakho baba mkhulu. Izikhonzi ezinhle enkosini sihlangene ngoShembe onjalo uShembe owayeyinkinga kakhulu. Lo Shembe angazi ukuthi singamfanisa nani ngoba wayenamandla amakhulu kakhulu. Into wayekhomba manje yenzeke, wayebona manje yenzeke yonke into yena wayekhuluma yenzeke ngaleso sikhathi. Amen. Ithi inkosi ngelinye ilanga yayihleli lapha ngizoxoxa namhlanje indaba zangakithi. Yayihleli lapha emzini wase endaweni ekuthiwa iseMawoti. Khona indawo ekuthiwa iseMawoti uma ngabe usuke kuphakameni ukhuphuka njalo udlule lapha oHlanga. Ngale kunendawo manje sekwaba isikomplaza indawo kwakuthiwa iseMawoti la. Inkosi yayihleli lapho ke ihlele phansi kwesihlahla enesihlahla yayijwayele ukuhlala kusona. Uma ngabe ijwayele ukuhlala inkosi kulesi sihlahla kwakunendoda eyayingathanda ukuthi uShembe ahlalelana ngoba le ndoda yayingamfuni uShembe. uShembe ubengafuna kakhulu esafika la ezweni laseNatal. Le ndoda yayingamfuni uShembe. Inkosi yayithi njalo mangabe ihleli ifikile lana bese iyabuka le ndoda isemzini wayo bese iyanyanya.
uthi qifi ithi kodwa ngizombamba uShembe. Wathi ngelinye ilanga yasidinwa kakhulu yayisiyahamba yayisefike yasiqala lesihlahla yathatha imbazo yayo yafika yasigawula isihlahla uthe uma sekusele kancane ukuthi siwe lesihlahla uma ngabe uthi kwaseqhamuka inkabi yenkomo le ndoda yayifika inkomo kwaseqhamuka inkabi yayo enkulu kakhulu yasiqala yakwayo ngena esibayeni yabhonga lenkabi ibhonga isesibayeni. Yasiyajabula kakhulu le ndoda yakhohlwa ukugawula ihlahla yasibheka inkabi yayo. Yasiyaqala yayibongela yasuka inkomo esibayeni yabhonga yeza kuyena kwase yaqhubeka ayibongela jamlude kanjani ayibongela inkabi yakhe ithe masifike eduze kwakhe yayisimuka ngophondo washona wayexabana noShembe ethi ugawula ihlahla sikaShembe ngoba ayenyanya uShembe. Amen. Sengizothi nje kancane bese ngihlala phansi abantwana benkosi enkulu yasePhameni kodwa indaba beyingithinta kakhulu bekuyindaba le bekhuluma umenziwa ukuthi wathi ubaba uma ngabe eseyiqedile indaba yakhe yokubhala isihlabelo sakhe wayesethi uma ngabe wona yona kakhulu ngoba lo muzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga awuzukubona angeke uzungele wona ugcina ngokumemeza ngaphandle kwesango uthi wena Shembe owaqinisa imithetho uthi kodwa angeke ngikuzwe ngoba ngihleli ngaphakathi lo muzi. Amen. Bantwana benkosi enkulu yasePhameni kuthe ngeminyaka yawo 91 92 1901 1902 1903 kuleyo minyaka leyo yomthathu ubaba omkhulu wase efikelwa izithunywa zasezulwini noma kwase kufika izwi kuyena limtshela lithi Shembe wayekhona ezweni labo bentabazwe engakafiki la eNatal laselithi izwi Shembe sifuna ukuthi manje uhambe noma ngifuna ukuthi lo ngithumile hamba manje uyezweni laseNatal abantu khona sebekulindile kakhulu sebeyakudinga manje ukuthi ube khona. Wathi ubaba omkhulu ke useyabuza ngoba phela lelizwi behlezi lifika kuyena ngaso sonke isikhathi lifika limtshela limfundisa ukuthandaza kusuka ubaba omkhulu eneminyaka emithathu cabanga ukuthi wayeneminyaka emithathu ngaleso sikhathi ngamhla ehamba emhlabeni efike futhi elandwa lelizwi kuthunywa insizwa yakwaNtombela kuthiwa ehambe esangomeni ifike esangomeni ihlolo kwakuthuma baba omkhulu ithi yobheka ukuthi kungani ingane ihamba incane kangaka na bomkhulu wayesehambile ngaleso sikhathi. Usuka lapho ke ubaba omkhulu waba nezwi lakhula naye kuze kushaya lapho khona isikhathi esesiguqweni ethandaza nakhona futhi izwi lalikhona kuyena lingaphakathi kuyena eyilo izwi Shembe. Amen. Wathi ke ubaba omkhulu ngaleminyaka selimtshela lelizwi ukuthi kubalekile kangakanani ukuthi ahambe wasebuza umbuzo ubaba omkhulu le ndaba ixoxwa insizwa wasebuza umbuzo ubaba omkhulu ukuthi hawu kanti mina uma ngabe sengibaleke kangaka kulelizwe laseNatal kangiseyukufa yini sengizoba uNkulunkulu yini kulabo bantu ubuza ubaba omkhulu ebuza ezwini. Uthi ke lo wayexoxa le ndaba ubaba omkhulu wangoqala ethi cha izwi leli wangoqala liphendula ubaba omkhulu lithi cha angazi uthi wena usekufa yini futhi usewuNkulunkulu yini kulaba bantu kodwa ngizohamba ngiyokuzela kulo ongithumile. Kuphendula ini? Kuphendula izwi liphendula ubaba omkhulu. Kwase kuphela isikhashana esingangesonto lase liphinde liyabuya izwi lafike lathi ubaba omkhulu lo ongithumile uthe angikutshele ukuthi woza kuyena khona ezokuphendula. Wayeseyabuza ubaba omkhulu ukuthi angizukufa yini ngoba phela lo okuthumile wena uyayithi akekho la emhlabeni usezulwini ukuze umuntu ahamba ezulwini kumele ahlukane umphefumulo wakhe nesidumbu sakhe bese khamba umphefumulo uye ezulwini isidumbu sisale emhlabeni. Wayesethi ke laselithi izwi kuzoba njalo kodwa laselithi lizofika ebusuku nangempela kwathi mama ngabe kulelwe laphana emzini kaShembe
belele bonke wase liyafika izwi lamthatha ubabamkhulu uthi ubabamkhulu uma ngabe iqoqa indaba yakhe wathi uma ngabe esehambile inyama yakhe seyihlukene nomphefumulo wase ehlangana wase ebona ithafa elihle uthi leli ithafa elihle lalilihle kakhulu kuutshani ngapha nangapha uthi wayesehamba ubabamkhulu elandela izwi uthi izwi ngalelo sikhathi laselimhola lalumbani lihamba phambi kwakhe ubabamkhulu eza ngemuva uma ngabe ehamba ubabamkhulu wasefika endaweni eyayikakwe noma eyayizungezwe ngamatshe le ndawo yayizungezwe ngamatshe kwagcwele abantu ababegqoke ingubo ezimhlophe bebheke phansi bonke kwakunamasango amathathu uthi lapha yangaphambili kwakhona indlu lendlu lena owawukwazi ukuthi ubone ngalena ubone ngaphambili kwayo ngoba lendlu lena yayingamaglasi yakhiwe ngamaglasi uthi le ndawo ngemuva kwayo mawuthi uyabheka indawo ebanzi kakhulu awuboni ukuthi le ndawo iphelelaphi kodwa iyahamba ijulile ishona le phambili uthi wayeseza ubabamkhulu wayeseza weza uthi wayesefika kuleli sango wayesethi uyangena uma ethi uyangena wayesebabona ubabamkhulu labantu wayeseyabuza ezwini ubabamkhulu ukuthi obani laba bantu abambathe ingubo ezimhlophe na base yaphendula ubabamkhulu ukuthi abantu laba abaphumelele bangena emzini ezwini njengoba futhi ubabamkhulu wahlangana kwaningi ubabamkhulu ehlangana nabantu abagqoke ingubo emzimhlophe ingababe bikho lengubo emhlophe siyigqokile namhlanje noma futhi engakafiki ezweni laseNatali lokho kwenzeka ngesikhathi ehamba kwesibili ubabamkhulu ehamba engaphansi kwehlahla eguqile ethandaza uthi uma ngabe umphefumulo wakhe uhlukana nomoya wasezibona ephezulu emkhathini wase ebona abantu abaningi ethi uyabajaha uyabalandela labantu babegqoka ingubo ezimhlophe kodwa ubabamkhulu wayengabafici labo bantu angikho ke lapho ngizama ukuveza ukuthi ukaningi ubabamkhulu ehlangana nabantu abagqoke ingubo ezimhlophe umenzi uke wafunda esihlabelelweni nami ke ngizothanda ukuthi ngiveze lapha uma ngabubuka lapha emthandazweni wesabatha ivesi lokuqala lithi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni imini enkulu emini enkulu kababa wethu menzi wezulu nomhlaba kusho ukuthi leli bandla leli esikulona alifani namanye amabandla kodwa ibandla likamenzi wezulu nomhlaba washo kanjalo umfundisi uNgidi efikile eThempelini wathi ibandla likamenzi wezulu nomhlaba akulona ibandla lamaZulu akulona ibandla futhi lamaKristu ke ibandla likaShembe umenzi wezulu nomhlaba uma ngabe ke ubabamkhulu engena ebabona bonke labantu kulabantu akekho wayenake omunye akekho futhi wayekhulumisa omunye ngaphakathi kuleya ndawo ababengaphakathi kuyona kwakuthulekile bonke abantu bebheke phansi kungekho ngisho umuntu onyakazayo ngaleso sikhathi lokho kuveza ukuthi bantwana benkosi enkulu yaseKhameni uma ngabe usethempelini yake yakusho lokho inyanga yezulu yathi uma ngabe usethempelini uphakathi ezulwini uphakathi endaweni kaNkulunkulu akufanele ukhulume akufanele ubheke emaceleni kumele uthathe isihlabelo sakho lesi uzivule wazi wathi uShembe uma ungakwazi ukufunda vula lapha kubabamkhulu bese uvuka yena ngoba kubalekile ukuthi uvule isihlabelo sakho usibuke uma ngabe usenkonzweni yesabatha noma enkonzweni zonke ezikhona zikaShembe amen Isikonze ezinhle enkosini uthi ubabamkhulu kuma ngabe engenile kule ndawo uthi kulendlu lena eyayi transparent owakwazi ukuthi ubone ngalena kwayo kwakunezihlalo zegolide ngala esayidini kunezihlalo zegolide ngala ngakwa left nangala ngakwa right welontuzana wendlu le lesakhiwo esasi transparent useyabuza ke ubabamkhulu ubuza kulelizwe limhola ngoba ilona akaye communicator nawo ngaleso sikhathi esahamba engena kule ndawo akayengene kuyona inhloso ukuthi ubabamkhulu ezelana ukuthi azobuza ukuthi njengoba ehamba ezweni laseNatali akasezukufa yini yena futhi usewuNkulunkulu yini kulabantu okuthiwa akaye kubona bamlindile ezweni laseNatali
Isikole ezinhle enkosini ke uthi babamkhulu lathi izwi kuyena manje ke linda uqinise ngoba lo ongithumile useyeza manje useyaphuma uthi kwaqale kwaphuma abantu ababekhazimula benimpunga emakhanda befake izingubo ezinde ezimhlophe bangena baqhamuka ngapha kwepulpit beza bafike bahlala bama ngokuqondana kwezihlalo zabo zamagolide nangala nakwasekuphinde qhamuka abanye futhi beza bayizimpunga baneyinwele ezimhlophe bonke bagqoka amajazi beza nabo bafike bama umuntu waqondana nesihlalo sakhe umuntu waqondana nesihlalo sakhe uthe uma ngabe kuse kanjalo bamile laba bantu kwase kukhala isigubhu uthi babamkhulu kwakhala isigubhu sikhala sengathi kuphuma izitsha ebuhleni kuhamba umhlangano noma ekuphameni kuhamba umhlangano bayazi abantu abake baba khona uma ngabe kuhamba umhlangano uyaphezulu ukuthi isigubhu sakhona sikhala kanjani kodwa engingakusho ukuthi asikhali njengezinye izigubhu eziyayishawe noma eseyishawa manje emgedini sase sikhala kanjalo ke isigubhu sikhala njena uthi ubabamkhulu kwabe seqhamuka ukukhanya okukhulu kuqhamuka ngemuva kwaleyo ndlu leyo kusikhanya kuqhamuka from nowhere uqhamuka kodwa kuza ukukhanya kwakukhulu kakhulu uthi babamkhulu kwakukhanya ngaphezulu kwelanga ilanga alikhanyi ngaphezulu kwalokukhanya owabona ubabamkhulu kuleya ndawo leya kwase kuza lokukhanya uthe ubabamkhulu uma sekuseduzane uthi wambona kwakuumuntu noma kwakuyihlobo lwento oyayakhiwe njengomuntu kodwa yona yayithi uma ngabihamba enzwaneni zayo yayikhahlela umlilo emehlweni ayo kwakukhazimula kakhulu ingabhekeki ngoba uthi uma uthi uyalibheka bese uyaqhopheka uthi wayese eza lo muntu wayesefike yangena epulpit ngesikhathi engena epulpit wathi uma ngabe ngene epulpit noma kulesakhiwo lesi ngithi pulpit ngoba sinasi isakhiwo esikanjalo ebuhleni bokuphakama uthi uma ngabe ngene epulpit zase ihlala phansi zonke lezi impunga ekade zimile zabheka phansi wasiyaqala manje eyakhuluma wathi ehene Shembe ngizwa uthi wena ubuza umbuzo ukuthi usuzoba uNkulunkulu yini kulaba bantu na futhi wena awuseyikufa yini na izwi laphendula lathi uShembe uzoba uNkulunkulu kulaba bantu ayabona futhi uShembe akasezukufa laselithi ulwasesithi lo muntu owayekhuluma noShembe owayekhazimula ngaphezulu kwelanga usethi Shembe ngifuna ukuhamba ngivakashele emhlabeni engiwakhile kodwa emhlabeni ayikho intombi nensizwa engazala mina emhlabeni ngoba bonke abantu bangcolile nguwe wedwa Shembe oyingcwele ngoba uShembe kade wabakhona umhlaba ungawabikho ukwehla kwakhe eza emhlabeni wehla umoya engcwele angizungena ke lapho nje uShembe ukuthi umoya engcwele kanjani ngeke ngithi uma ngikhuluma ngamaKristu ngithi nina uma ngabe nithandaza umthandazo wenu izwakale ngoba uma nithandaza uShembe abazi ke bona ukuthi bathandaza uShembe kanjani ngoba uShembe lo umoya engcwele lo abhale ngayo uJesu Kristu encwadini kaJohane uthi uma ngabe nuthuka umoya engcwele aninayo intethelelo kodwa bathuka mina banayo intethelelo ngoba umoya engcwele lo uShembe mkhulu kunoJesu Kristu futhi mdala kunoJesu Kristu isikonze ezinhle enkosini usethiye lelizwi mangabe likhuluma nobabamkhulu noma lo muntu mangabe ekhuluma nobabamkhulu uthi ngizofika emhlabeni uthi ubohlala ulinde ingane ezozalwa izokuza uyibone emhlabeni nangempela wayesehamba ubabamkhulu waphindela emhlabeni uma ngabe ehamba ephindela emhlabeni endleleni kuleyo ndawo ngake ngakusho lokho ukuthi kuthiwa ubabamkhulu wabe esezwa iphunga elimnandi leli iphunga elimnandi wasebuza ezwini ukuthi ngabe leli iphunga leli liqhamuka kuphi futhi iphunga lani
wase eza ubabamkhulu elandela uthe uma ngabe elandela wayesethola ukuthi intaba le enukayo le ntaba lena inezimbali ezinhle yonke inhlobo yembali enhle ongasuyicabange ikhona kule ntaba iyo amakha azo lezi imbali akudonsa ukuthi le ntaba ngabe intaba yani noma yini igama layo leyo ntaba lase liphendula izwi lathi le ntaba intaba okuthiwa intaba yepheza igama layo sikhonze ezinhle enkosini ke wasebuya ubabamkhulu uma ngabe ebuyile ubabamkhulu wasefika ehlala ekhaya kubo ngobabamkhulu behlala kubo kwaShembe wasehlala kwaphela isikhashanyana uthi uma ngabe ehleli kuphela isikhashanyana kwase kufika izwi futhi kuye uShembe lathi Shembe phumela eminyango wayesendlini ngaleso sikhathi lathi Shembe phumela eminyango ume phambi komnyango wasephuma babamkhulu wasema phambi komnyango uthe uma ngabe ema phambi komnyango lase lithi izwi Shembe bheka phezulu ubuke ukuthi ubonani phezulu yayisithi inkosi wayesethi babamkhulu cha ngibona uBaskidi kuphendula babamkhulu wayesethi izwi bheka-ke manje lo Baskidi uyehla usuka phezulu nangempela wase wehla uBaskidi weza wasufike uthi qithi phansi la phambi komnyango phambi kweinyawo zikaShembe babamkhulu uma ngabe wehla lo Baskidi uthi babamkhulu phakathi kwakunengane enhle eyayikhazimula lengane lena iphakathi kule Baskidi waselithi izwi uyena umntwana lona ozozala nangempela ke kunengikushiye ngesikhathi ngikhuluma lapha phezulu babamkhulu esezwini wakusho kukhona akusho lapho le ndaba angizukuyiqeda ngoba idinga abantu asebenokhakha oluqinile esontweni amen kwathi mangabe ke ubabamkhulu eseyibonile lengane kwase kushaya u1904 yase iyazala leyo ngane ubamkhulu uthi mangabe eyizale leyo ngane waseyithatha eyoyibhabhadisa emanzini ayayeneqwa elikhulu walibhodloza babamkhulu waseyifaka leyo ngane ithi inkosi ngelinye ilanga uma ngabe ikhuluma emzini wasekuphakameni ithi ngambuka ubaba engifaka emanzini uthi ngambona ukuthi ngesikhathi engifaka ngaphansi kweqhwa inhliziyo yakhe iba buhlungu kakhulu uma ngabe ngingakhali uthi ngabe sengiyakhala ngoba ngenzela ukuthi inhliziyo yakhe ijabule kodwa mina ubaba ngimdala kakhulu kunaye kwakusho inkosi uthi uma ngabe sekushaya unyaka ka1906 u1904 ubabamkhulu wona nyaka abhabhadiswa ngawo kumhla ka24 July ebhabhadiswa umfundisi uWM Lushiga ebhabhadiswa babamkhulu kwakumhla ka24 ngawo lo nyaka ka1904 kuthe ngo1906 ubabamkhulu wasekuphinda kuzalwa enye futhi inkosi yamaNazaretha uthi umkhulu uMkhize ngelinye ilanga wase amkhohle ukuthi wathi kodwa ekhehla nje lidala bayamazi abantu umkhulu Mkhize uthi ubabamkhulu wabiza abantu bonke komunye imizi yakhe wayesethi ningabacunuli laba futhi ningabaphathi kabi ngoba laba bangamakhosi alowo mNazaretha mina ngiyinceku bona bangamakhosi lasho njalo ikhehla lithi lalikhona ngo1932 ubabamkhulu ekusho lokho bantwana benkosi enkulu yasePhakameni uma singakhuluma ngoShembe kungaze kuse ngoba nathi kithi ziningi izindaba ubabamkhulu azenza ngawe ngayisho indaba ukuthi isalukwazi sakithi uMamthethwa samlandela ubabamkhulu samphathela amacansi sihamba nobabamkhulu siseyinkosazane yaleli bandla simphathela ubabamkhulu amacansi isalukwazi esugogo wami sasigula naso usekhona manje kodwa ekuzalweni kwakhe ubabamkhulu wayesezokhuthama akamazi kahle ubabamkhulu ngamehlo akhe esekhulile umqondo usokhulile kodwa ubabogogo wayegula kakhulu wafika inkosi yamqula enamasonto amathathu zele ingane uma ngabe inamasonto ambalwa ayithinto umuntu sise kodwa uShembe wayithinta ingane wamthinta ugogo wayesemqula wathi kusuka namhlanje sophinda abe nokugula akhale ngoba wayekhala ngaleso sikhathi njalo ebusuku ekhala abazali bakhe baze bamthatha kwakusemthandeni lapha inkosi yayisemthandeni
igogo umama kagogo uMamchunu wayehleli ngaphandle kwethempeli ethi uzokhala naye ukuthi abone nje izwi likaShembe nomezwi izwi likaShembe uzingane yakhe iphile esiphuma inkosi ngaphakathi ethempelini yaphuma yeza ngaphandle esifika yayibuza mama lengane inani wasibawa umkhulu yayithatha ayiqhula wathi lokufo uyona sophinde kwehluphe sophinde ekhaya sikhonze izinhle enkosini sihlanganeke ngoShembe onjalo uShembe owayinkinga kakhulu uShembe owayenamandla futhi amakhulu bonke oShembe banamandla uShembe uyedwa uShembe uthi baba omkhulu ngizosithela ngala ibuye sengimushana nangibona ukuthi yini sikhonze izinhle enkosini sicela uShembe ukuthi asikhumbule singabantwana asiphe ukuhamba okuhle phambili kobuso bakhe singafani noma singabi izwe lezingungwane ngezigidi okukhulunywa ngazo ukuthi kusasa zizokhala zishoba omkhulu ngamatshe zithi Shembe waqinisa imithetho uma ubheka impela esikhathini samanje akasekho umuntu ogcina umthetho kaShembe kukhona yonke inhlobo yokuganga ongasicabange ukuganga kukhona ngisho ngaphakathi emizini kaShembe ngaphakathi emizini kaShembe kukhona ukuganga insizwa zilandela amantombazane amakhosazana zilandela amakhosazana ngisho ukuthi amantombazane insizwa zilandela amakhosazane yonke into angiphathile lokufu sekukhona komngqingili basho wathi uShembe kwakushiwo ugogo wami lokhu wayekusho ukuthi wayekhona inkosi langa ikusho ethi yathi inkosi langa ongqingili ngisho uSathane uqobo lwakhe uyabaphika ngisho ezwini abaziwa ngisho esifogweni abaziwa uthi baba omkhulu uthi inkosi langa ngisho bangafa abaye esifogweni futhi abaye ezwini babuya beze emhlabeni bazoba imhambuni bese gada abantu abaphambana nomthetho kaShembe bese labo ngqili bangena kubona babongqili sikhonze izinto enkosini uShembe akasikhumbule sikwazi ukuthi sihambe ngani ngomthetho kaShembe ukadesho nje ethi ngikade yalingana nasekhaya futhi ethi yathi inkosi insizwe intombi yasephameni eyokishiyele noma imele umfana ongakholwa yathi inkosi langa ayokwazi ukuthi imele inja kwakusho inkosi angithuka inhlamba esontweni kwakusho inkosi ilanga isho phakathi epulpiti ithi intombi yasephameni eyokimele umfana ongakholwa ayokwazi ukuthi imele inja zikhonze izinto enkosini sihamba kuShembe onjalo engathi inkosi ingasikhumbula isipho ukuhamba okuhle siganwe nje insolo sephameni nengcele ethanda uShembe amen ngiyabusiseni ngizwini Songa amanje sisotholile ubafuthu uNkulunkulu ababusisa sokusela umthandazo wesabatha isihlabelelo 218 emva kwasokucela uJohn asisise ofisi